faktička pretpostavka za današnji zajednički rad zemalja 19 specijalnih političkih i vojnih jedinica 37 specijalaca i zemalja se odnosi na talačku situaciju koja se dogodila u autobusu gdje su dvoje terorista odveli autobus i drže taoce zatočeni. Formiran je krizni štab koji je nakon izvjesnog vremena uspostavio pregovore sa teroristima koji nisu dobili odgovor. Nakon neuspjelih pregovora dobijeno je naređenje do takvih činova da izvrše napad. Men in line! Men in line!